I prvi susret fudbalera Crvene zvezde i Meca u nekom od evropskih kupova. Pogledajte kakvu su divnu sliku, divnu dekoraciju napravili navijači Crvene zvezde na severnoj tribini. Vidite jedno veliko srce i 91. godina najvećeg uspeha našeg klubskog fudbala, godina u kojoj je Crvena zvezda postala prvak Evrope i sveta. Na sredini je zapravo pekar kupa šampiona Evrope nekad, a sada Lige šampiona, dakle Lekipov srebrni pekar koji je godinu dana krasio vitrine našeg najboljeg fudbalskog kluba. Zaista veličanstven ambijent. Sva mesta na tribinama su popunjena. Ostao je samo jedan deo na južnoj tribini. Radovi su u toku, tu će sedišta biti, to je otprilike trećina južne tribine, tu će sedišta biti namještena odmah posle